Begema. Umngane wami bengiphila naye, wasuka yena wangithengisa. 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 Sifika e-SA ngisho le kwele Durban, yazoxoxa lamagida ngithi organize iroom kanti udiscussa ngani. Angena kwenye room yayimnyama wedanyani, wathi asifihle lapha ikhaya kusihlwa sizoye town, kusihlwa sizoye town, 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 town. Ngathi ngivuka ekuseni ngazibona kweyinye iplace kanti ngase ngiseswatini. Ngezwa umgido lamamanzi ekhuluma ethi kwabanye, kanti kwenzakalani lilokhu lingakamchumi nomuva? Le mvotsana le by top 00 ngifuna kuva lingitshela ukuthi le mvotsana yaba ngimaphatha 7 yangiva. kwezwakala umncane wamagida esekhuluma ephendula wathi, siyeva Nkosi, njalo siyathi ukuthi senda tinto tandeke thina kawara. umngane wami bengiphila naye, wasuka yena wangithengisa. 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 Ngancedwa ngunolwazi yena ehamba lonompilo, kwabe kujuja lo Sibset bathi lo muntu thina siyamazi, simazi kwalesi simo. Sakusahamba ngisho ekhempu bangithwala bamba lami, khona le kwelesibhedlela babendlabe ngenqamu, limu khona ngase-5. Ngancedwa ngunolwazi yena ehamba lonompilo, kwabe kujuja lo Sibset bathi lo muntu thina siyamazi, simazi kwalesi simo. Sakusahamba ngisho ekhempu bangithwala bamba lami, khona le kwelesibhedlela babendlabe ngenqamu, limu khona ngase-5. Umngane wami bengiphila naye, wasuka yena wangithengisa.